anya won kwa na ye o ya o nti susu dwene ne susu beauty susu na usra ni si obesa susu ya beauty susu beauty susu na usra ni si obesa ni so ne ma me di se ma me jem ma me na me pie ko ba me ba no anu aduane so no ma be di ma me ye ba ko pio bi ni ho bi na afi de me ka cho ne se black no fi na ko ja black ne she me show yesu kura wa be wuko black no e den ya ma me no na open asem e na wa film no ko ntimi she black sa ko me wi ase wi wa she black ne kakra ye na afi otinwe no so no bon ton song ma me when I say ton song you know ton song you know and lead the dragon me ne kala be oh bonny yellow woman no yellow be fata be fata o bonny yellow ma me ya nti me costume me yellow ne se gold yellow gold and yellow gold okay man net se kala na sha sha no ha nti me costume you abantu de owie anwumre na na am ya link aba all right okay bye bye go see you today. Hey, now you to me for so say. More chair, you say that you pay na ebo ti wa re wo so da. Wo to wa she ready si wo. I don't want any ewu. na de wona okasa se Na nya me na me kasa na wa na kasa. So why am na bro so. Enti a je me. so change no we kura ba e kura wo se minya black ne ba me maka Asem me kan ye bi e. Hello. Bechawo na ti say. Nice. Patrona, madam o. Friend me patro. Madam, yes. Hey. Hi. Hello, na ti say. Me who you now so. Yanko pardon but ko patro who beauty around padaro. Wa ma ha o ne nyina me ni ntwa ne so. Oh. Enso my friend say me friend bi an phone dum me ne kasa enso ano. Oh. Okay, I'm so be behind me say bia. Friend me. I want to say. Oh, me okay. Me okay. Also that na so ba say wo pen. Ben de je tua me to say me quick. Mate maintain en Canada. Patro mate. And say wo fumu ba ha no aka chen say me ba ha. Me patro mate. Yo, me da se bebre. Ya no ahwe. Mate also show we see. Bye bye. Hey. Nana Pia, madam, fair kunyane bra say. But na say. So madam, madam for your bag. Guy relax sign. Na me ne madam for beauty nenam. Beauty. Aye. Eti ye she no so pem. Na me so na me phone edum. Na me say on fa na number ne ma no. Na ya maji. Me hu ya ne say waji no. Eh. Me the first time me hu ga no na me hu so onya adam. Share. Ena waji number na Wafa. Eh madam. Please one ne wo no. Me hu de make am. Eh madam feeling more than papa. Next time search friends when you on my pen ne paper. No draw 10 numbers ne down because me the first time me hu na me hu. Oh, you so be pronounce mo. Eh. Me nim se bibi say. Madam me the video call we jai try romantic e dey rush. But that's so pronounce me tie ja. E hwere ma ye hu. Asa na ye odi an oje. An oje. Madam we ni me.
adwuma de mama anya easy sao anya de da form sao anya ampedumo ni je obo ba mo de na abo bi kongo no kwache wo ene nso ba ne fa no na ka abo bi mama de sambo so ma hiti o ya ne de ne bi ni de omo ye no o so fa na ses ni so ni o mimi de o se me nya bi ashatawale stone boy na me ball mo collaboration so kwam UJ mo so fa me mo me ball collaboration me hiti ba o mo so ntimi mfa fa anko so wo ko no ma nyinya ko esikasem collaboration ma ti sa obeko na ka abum na tonyo so wo nyom na peso tumi ma wo nyinya ko esikasem ti sa me say me afi na me ba me underground me ni obi take white obi ti ma hit me so ono ne nyom de no answer me kaze bi black white me pese e bi am future wo e no obeji misika video no ba pese ebe mu no pese aji misika ansa mo ni ko studios akotonyo pese aji misika sa na shatawale zu beye into mo de na sika nya de da for moment music no enya something which is so easy also ko shows our dress o so shirt no tom abwan my no nya ma be me kase fa me kona me no mo kwa kasa so a yo de sai ni my o no am ko kasa se bi am de stone what am ma no kwa kasa se o mo ma won tu ni mo ni no mo fa shatawale mo no akọ se shatawale me ba ne kwabena woni me ba ne wuli nti me so pe so otonyo me de ne ne nto ana mdi kaka enye je adofo ne ayi mu de ne bia wo we o mu mini business ansa na be kom okra na so ne kesi kasem fe na me wada ya really brahma me ni mbesa me no be kasa na woni na isini ama ana woni na tonyo mama mama mu fiu emfa ena ka me se kwa ya kasa nkom beti mama mu fiu kra mu fiu ko frɛ ga won fa yesi kasem wa ready yenko anya izo ese wo adwuma wuto yi me hu ne awo ye bia no so sa be ka o sisi kasa ele ha na nyizo enyum to na form sa o aso mu nto mu nyina ni pa dwum mama mu ye ni pa ba o mu ba bi o ma fa no mo level ne de mama it doesn't tally emfa so ko kan cho mu so mo ne ntonyo ne de emfa hey kasem na a problem but kasem ne de aya de bele je ne de enyum to ne de o so o hihye ne ma bi o ntade bi wo ha na o se o hye mpa bobo na o so dress o timi change gugu ko mo sisi wo sen rings ne ade na o se so wo si wo sen amanyom na ya da na se de mama say no ne friend brand no brand wo so o bia betima dane mi ti metima ye mi ti rasta metima ye yellow red tambia wo pia no bia o tonyo wo pia o bia ko musician wo ye wo ti yellow ma anya izo ayo ti red and sen ka wo se de pa so ko yes as ba ko da wo ti mi yellow ni brand na wa wanda se de wona mo bia ka so ko oh ma de de ti bottom for super ne de fa ba mama adwuma na me ye no ho nie ma ene ya ko da for anya baby ko tunyu mu na se mi ka wo ka che se nya mpa ampadu no mo mra so no mo nya sa de ma no mama o mo tam ne twem current world is a live ko da wo ti na de beauty so na na ma ni so sa no sa de ti mi na wa ye ni ti mi ho na be bu ofu mo se mi ho na me bu na ni chi de hu ka me pesa besere sa ne wuti de sa su ba da fata sa wo so ne je ho apesa wo ye bi eno na e me lie ma ne de ne o fa ma eno kwa de ma ni nyem sa ti ma me na ni pa ko na ni to na me to mama de be ma komani ene me do ma pa duma for I have to look somewhere else ma'am why na me ye mitinu na me look class na me timi de tonyo na me komani na me gneska because you go show back 500 million 600 million afena me tamo afia ko ha dan am all live good and also bompa time machina how will live good abesuro wo de bintimi nsa unsuro me no nya ne kwatna sa de me nko o de se se enyo to no na nko so ene na me pa duma for from duma duma be na akopa ba me ba ko si se office wo ba bi ono we te the fitting shop wo no na wa kwa ko shieti wa kwa ko shieti fitting ko si se papa ho fe na me samba ye wo yere ne ade mama obi ane ne de obi o ye fita ka se o ne be ye obi o ha o be tonyom na fita ni na be tan fi no wa tie ne ne age ye obi o esa obi a me de anye fita o de na yenyom me de ne yenyom to so won ko woni mama en kakra bibia ina nkopa asem o se be nya collaboration na me amanfo so it's a na hu so a kira be hu so o se be nya sikara mbe hwe na wo di good o feel no abra wo wanyini no nyini se me mami titi wa wo titi wa no mana wo ko sukwa han ka do sa to se entina nya tete no mama entina nya tete na and then nipa wakwara wo mfie mi no ne de ne ko school wo nan kan se nka bi kura te na wa sanses
Nke bi afa na wo sa se sika wie school. O be ka se ene manfa ento saa de no twetwe no omne fita de menye unye fita de menye je se no ayi ni mu ya wo to ya je se wo se sa wo to ba fita so a wo ma ka se me ke white ana what no ma jaja nyum to de no ana ye ko se brand ye jaja je se pa na me ye ma wa ba ho ma me de obe ya ma me bia me hia sika hia ne ma be se sika de mama de bi me ma wa me hu ya wo de wo ba na me fa sika ma wa wo ba e ma so ebi mu nso a me hu se wa twa nyawo wo de ya pe menya me mo acapella na me mo acapella ha mama me mo acapella say adwuma na me ye na se woni nya adwuma no bi na se wo one day o so ni me ko studio so o so ni me ko studio na me ye nwum na nka wo ti so na wo nyoma me ye wo support na wo to na wo so ntu me mama ka me ne me hu abodi o me hu adi me de ma wa ma me so me hu se wo twa no me heti abete me nka hwe se ya na wo ye TV me hu so da me hu TV so da no ka tell me say me tie radio be te hu sa wo ka tell me say akoye wo bodu pe na do so abedru ho ma de bibi na eye ho ko te sa man TV ya na he da no me sa radio for na yes mama radio for na read for omo bomba e ba bedru me verse ya na omo ye ne sa me nto me nya capella nche wana me nya capella nche